Kgotsong, Lesedi a ya teng, Kganya Moshate, Thokozane Emakhosini, ke nkgono wa lona nkgono Nokukhanya. I hope volume e sharp. I hope ke khona lo bona la hantle as well. Today, actually now, re tlo bua ka black clouds and how they are connected to water, and why would you dream of yourself or in the dark, and as well as sack clothes and camouflage versus mountains. So basically, get black clothes and silky clothes versus water and at dark. So please don't forget to Salamorajo, send stars if content resonates with you, or you Lesedi as well. Please don't also forget to engage. Don't forget the mentorship program also is available. Consultations also are available as well. So yeah, black clothes. Aratomeka black clothes. So black clothes hangata di fiwa batho ba ileng gore ba tlameha ho zila. A ke re wa bona le hangata mosadi a swetse ke motho wa ntate kapa ngwana bana lo mapesa diaparo tse ntshwa ke, because there's a certain process e leng gore tlamele a ifete ya go zila. So when it comes to black clothes, mainly ke sephiri se leng hore hangata ke diaparo tse leng hore di apariwa ka nako tsa lefifi, and then hangata di apariwa ke batho ba ileng hore ba ba holonyana ka seemo kapa direnke tsa bona di go godimo. So ha re bua ka direnke re bua ka ileng hore maybe ke batho ba ileng hore ke di-judge kapa bana le mandawe kapa bana le makhehla kapa ba tsamaiswa ke hosana as well. So now black clothes hangata ba utlisetsa tsona because o tsamaya le batho ba metsi, o tsamaya le mandao, ne? So remember ha tshwantse o parole kapa ditoro tsa hao hangata tse di kopaneng le mondao, o itora wena o le ka motlase ga metsi kapa o lora o le ko metsing mara e le lefifi kapa e le ka matsha or ho sena batho, right? So it's because of gona le sephiri se se leng teng pakeng tsa gago wena motho, the physical, le ha o kopana le moya, which is metsi. Now energies connect. So now because of o tsamaya le mandawe ka lebaka la sephiri se ba tsamaisanang le sona, ka lebakeng la matla a ba tsamayang le ona, mandawe ana are associated with the Hosana spirit. So the Hosana spirit comes as a supporting gift mo mondawong at that time, because Hosana is into chanting. Ke batho ba le ba ho rata ho worship, ke batho ba le ba ho rata ho reta. So that speaking in tongues kind of thing. So ha ba rapela ba change di leleme, ba change sound as well, because ba tloga ba connecta le lehodimo, but they don't normally worship or kapa ba etsa di-rituals tsa bona during the day because of dintho tsa bona ke dintho tsa sephiri. So because of mandawa ha kopana le the Hosana spirit, ha setse di kopana di etsa motho some kind of motho re reng ke judge. That's where the black gown e tlhagang mo teng, kapa certain gown e tlhagang mo teng e white kapa e yellow. So e tlhaga in a sense ya gore wena you are a person o tlotlisang justice ka mogae kapa mondao o tsamaisang. So not only tlabe o set her free or healing yourself or the people ba ileng gore o tsamaya le bona, but you also healing mondao o kapa those people ba ileng gore ba tlabe ba tsamaisana le wena. So always remember gore mandao le mahosana ba tsamaya le balosi, because of why? Balosi ke batho ba tsamayang ka sound le instrument.
So the black color e kopana le mahosana because of Mandao le mahosana. There are people ba prophecy ke batho ba sprofeto, batho ba metsi, batho ba ba rapelang, especially ka dikerese. So that is why le ha re parola motho kapa mo phethela certain rituals tsa Mandao, kerese tshwantse be teng mo, especially kerese e white, so that you can bring them into light. So because of batla be ba o file black gown, e tloga ena le meaning e rileng in a certain. Hona le ba bang ba ileng hore ba tsamaya le batho ba ileng hore o gopole gale hore ko dikerekeng, I mean batho ba ne ba na le moya, ba ne ba sa presiwa, ba ne ba ba tswalla gore ba se ke ba practice dilo tsa bona le ditso tsa bona. So now they were colonized, ba lebatsiwa meropa le everything. So ne ba change diaparo tsa bona gore ba goa ba sa ba bona ba para black and white. So ba bang they opted for black. So ba thoma go rapela bosigo kapa ba ira ditailo tsa bona mo sephiring le bosigo. So that is where also the connection ya sephiri e tlhaga mo teng as well. So now also the black color is also associated with the spirit that we call umsotho kapa letlozi le re reng ke mosotho. So mosotho o tlhaga e le motho e leng hore hangata o tsamaisana le thaba. So ha tsamaisana le thaba mosotho ke motho e leng hore ena hangata o tloha a phahamisa thaba le legaga a rapela ka moteng, because of o hopole hore Lesotho is in the central, I mean dithaba tsa ko Lesotho di ka mo magareng a Lesotho basically. So batho ba bangata ba tloga ba sheba ko thabeng, ba tloga ba batla botshabelo, ba ilo rapela, ba ilo etsa dikoma and certain things as well. So because of Mosotho ona a phetha le yena ditaelo tsa hage ka sephiri, the black color le yona ya phagama. So the only thing hape e etsang Mosotho a connected le this black color is tabeng ya hore batho ba ba tsamayang le Mosotho hangata ke batho ba ba zilang, because of motho o ba tsamayang le yena ke motho o kileng a tswa mo o tswang ka mohare ha botlhoko, batho ba ba jarileng bothata. Because you can also see Masotho ha ba palama thaba a ke re ba bona ba para dikobo tsa bona, ba tloga ba pere maybe the sack clothes as well. So that is also how it's connected with sack clothes and Mosotho. So now Mosotho ona ha palama thaba o tloga a batla ho jarolla kapa a ntsha boima bo ileng hore o bo apere. A ke re ha o namela thaba o tloga o nametsa ke taba ya hore o kgarakhatsa kapa o bua ka pelo. So ha o namela thaba, the more o namela thaba is the more mathata a fokotseha, because of the more o ntse o namela o tsamantse o bolela, o tsamantse o lla, o tsamantse o utlwa botlhoko, dikeledi di tswa ho tswa le mofufutso as well. So Mosotho ke motho e leng hore hangata wa zila, letlozi la teng le ya zilelwa. So it's also connected with the black color. So now the sack cloth hangata e tsamaisana le batho ba thaba, not only Basotho only, but also batho ba ileng hore ya ba tlhagela, batho ba ileng hore ba thola the sack cloth ke batho ba ileng hore ke Matswana, basically ba ileng hore they are connected le Makhoiseng. So these people ke batho ba ileng hore hangata ba tla tlhagisetswa the sack clothes because ba tsamaya le makhehla as well. So ba tsamaya le makhehla a bone ke batho ba le ba ileng hore ba tsamaya ba apere diaparo tsa makgasa, ba tsamaya either ba apere camouflage because ke batho ba tsamayang ba hunter. So ke batho ba ileng hore ba tsamaya ba bula dikoma, ke batho ba tsamayang ba leader batho ba ba tsamaisang, what do you call it, the regime. Yes. So if maybe ko plekeng e rileng hona le kgosi kapa hona le batho ba ileng hore o tshwana le ko magaeng hona le batho ba le I'm not sure if they would say ke diphiri per se, but batho ba le ba protect some kind of community, ba ba thusa le ka dilo tsa bo ko mabitleng as well. So batho ba o ke makhehla ao ba leader those type of people, mosebetsi wa bona ko re ba fe batho molao. So now the problem is ba kile ba kharakhatseha ka dilo tsa bophelo tse kileng ba feta ka hare ho tsona. That is why mostly ba tla tlhaga ko wena ka diaparo tse leng hore ke tse makhasa kapa tse plain, or they would come with sack clothes
camouflage as well. Ba bang ba tlhagella ke green a lot, or maybe brown as well. So e tlhagisa hore bontatemogolo bana ke batho ba ileng hore they were chief leaders. In the elders, maybe more community as well. In a batho ba ileng hore they would advise the council. Ke batho ba ileng hore ba ka tsamaisa le the village as well, because majority mosebetsi wa bona ke hore ba fane ka advice, ba fane ka di solution as well, because of sorry, mathata a kileng ba feta ka hare ho ona a bophelo a etsa hore ba bane le botlhale bo borileng ba bophelo. Ha ba fa motho advice, it would come mostly from their experiences in some kind of way, not entirely personal, sorry, not entirely general, but more personal, because of the experiences tsa bona. That's how they deal with the challenges tsa bophelo. So now remember, black clothes and silky clothes, they basically represent Umdao and the Hosanna spirit, because the Hosanna spirit is more of the spirit, their authority. And then the silky also means authority. Hoya ka molao, this silky term also means authority, kapa molao, kapa motho e leng hore o representa molao. So batho bana ke batho ba ileng hore they are into authority, they are into people who bring into justice. That is why ba khona ho nesa pula gangata mosebetsi wa bona. So not mainly gore ba nesa pula, akere sorry the narrative ya teng ke gore ba nesa pula, but it's not that. Ha re re motho o nesa pula, le tlo batla ke bue diphiri tsa batho and ba tlo nshapa. So ha re re motho o nesa pula ka tsela ya Israel, re bua ka hore motho o tlisa phetogo. So ha o nesa pula ke re o bone hore hangata pula ina in the dry seasons mo ileng hore tshwantse change itle, maybe di plants di khona gola di dry. So e tshwana le rona mo bophelong hangata pula e tlhaga because we've been longing for change. So batho ba ba yetsang ba bana le spirit sa Hosanna hangata, there are people who bring change ka hare ho maphelo a batho. Mosebetsi ya bona ke hore ba bring justice, mosebetsi wa bona ko serve verdict, mosebetsi wa bona ko bring authority, hore dintho di tsamaye ka molao, hore batho ba hopole tsela le ka mogodi di tsamaisiwang ka teng. Because now they are also inclined le Hosanna spirit, they are inclined le Mundao. There are more people ba ileng hore ke ba tseba the water spirits, they love themselves, they love the bling, even though wena o sa rate go apara bling mo, wena o sa rate bo mangena, o sa rate maybe body chain, o sa rate body watch, but the water spirits is the water ele wealthy. So because of this spirit and the silk inner and the black color, people ha ba bona as a person of wealthy, motho o na leng tšhelete. That's why people assume, would say, o na le tšhelete, o ke mohumi, o just of life, because apparently I was so gole, because of batho ba Hosanna ke batho ba ratang elegance, batho ba ratang pride, ba ratang ho show off, batho ba ratang ho tlhahella, yet they are very secretive and they don't allow people easily in their space, because hangata di rituals tsa bona di performiwa bosigo, so automatically people would assume and think gore e evil. But back in the days, remember, witchcraft was practiced in a way ya gore ho enhance the gift tsa batho ba bonkgono ba rona. So rona or other generations coming forth, ya nna gore now we are misusing and taking advantage of those gifts and those skills. Now it's becoming more dangerous and becoming something that we cannot enjoy anymore. So because of this, bonkgono le bontatemoholo ba re file matla to do a lot of things. It's just that now he motho setsa a itlhaloganya gore o khone etsa certain things ba di misuse. But remember hore the black color is associated with Umdao. For others it also comes as Umsotho. For Uguzila, for others also comes as Ikehla, elidinga ukuzilelwa. So mostly that kind of Ikehla would come from the maternal side. And then now they want you to mourn for it, to accept the gift and heal them as well, and take the skill and take the gift and use it so that into zakho zikwazi ukuhamba kahle. So now the sackcloth and the mountains, they connect because Umsotho and as well as Ikehla.
So what we call Istunya Sentaba mostly comes to those people. If you are a person who goes to church or you meet a prophet somewhere and they would say to you, you need to visit the mountain and go and pray. So that would mean hore, it's either onale intweleng hore it's weighing you down, it's taking much of your energy, or else you are up against a war, spiritual war. So you need to prepare yourself. So utshwanetse palame thaba, because how palama thaba, the more, as I said, the more o palama thaba boima bo le batheoga o kgona ho thola di-solution. So sackcloth, they are more connected with the brown color, with the camouflage and the green, because of Ikehla and because of Umsuthu. But not only that, because there are also people ba ileng gore bana le monda wa thaba, they go and serve there. So that's a topic for another day as well. But there are also people ba ileng gore ba tlhagella ke molozi wa thaba. Remember I said to you kare Mosotho, sorry, Hosana le Mondau ba connecta gagolo as well ke molozi, because of the sound. So as well as Mosotho le Kehla ba kopantsha ke sound, because the more ba palama thaba, when they get there, when they rest, there are certain instruments, certain language or skill they use to summon their spirits as a sign of bontsha gore setse re fihlile, please welcome us, please come and connect, little buisana le rona, little utlwa dillo tsa rona, you know, because each and every initiation there is a certain type of instrument they use to evoke sedimo sa moo kapa moya wa moo. So it's either tlo ba moropa, ba tlo sebedisa matsogo, ba tlo sebedisa phala, ba bang they would use the chacha. So it depends on the type of spirits they are serving kapa se ba tsamaisang ka nakong eo. So please don't forget, stop copying. We are all about go share lesedi. It's not tabeng ya gore when we share the light we are saying tshwantse o etse jwalo kapa o tle ko rona and come running for help. It's not entirely about that. It's all about sharing the light. If Luena you have some addition on the information, please enlighten us or blele so that we can have more information le rona, so that the kgono tseba ho pulepela every healer kapa motho mang le mang o ileng gore o sebetsa ka moya kapa ka bongaka kapa ka anything. It's not the case ya gore ba tseba everything. It's not possible. So it's all about having a teachable spirit. It's all about learning. It's all about understanding and asking questions as well. I know a lot of people don't feel comfortable when people start asking questions. Mara, it's always important to ask questions. If not on the person or to some, you can also go back to your ancestors. Ophahle, orapele, everything is possible. And it into the hantle. So if you have any questions or confused, please don't hesitate to contact me. But remember, I'm not all about dream interpretation. I'm not all about whatsoever, because you know, and sometimes I feel like I test and patience because I don't understand, but it's fine. Modimo kgotsoletse hantle, modimo mpatele lona ho ba babe le ba bolotsana. Umdawe, Umsotho, Ikehla, Abalozi. Today, sack clothes, black clothes, silky clothes as well. Ndawinda.